Jaipongan lajengipun kula aturaken jumateng di grup Pancur sing pers Gunung Sari. Atur hormat Bapak Kades Pancur, Bapak Abimanyu pribadi, monggo tampil pagelaran kalian Bapak Kampung Takin Pancur. Kula seneng malih Cak Suwar Sonia. Saking Pancur Santono Pancur. Yoki Lora Pancur. Sing ganteng apa Abimanyu monggo mriki. Pak Kampung Takin Suwar Sonia Santono monggo mriki. Tak selamat Eko Maula Wisnari Caca Mister Marsuli Cak Kulil geseran ya. Iya tak pati selak maksudnya. Geseran barang gono. Ayo diatur 7 cc 8 cc. Ke sampur Pak. Sip 8 cc. Bulan pandang Esita terdugu Ma'alabu mere Cek terona bulan Narak laban tika Sayang tika Adik nore Bila manja Aduh pabila tolak kalau teriki kalau nongong eka saja aduh palam betulan samang kenapon tegak ngapulong terabulah raja kerandu saking tade kekerep terbulan ngajak ke buru sayang tikan andi taburu takkan bisa ngelasan bisa nyandeng mereka Wis
isen neng temenang rasane kaya sing dirantang sun angen-angen yo sampe legem ison impen angen-angen yo sampe nendem ison impen salalik sanajan tiga ponrante ngabes tiga sajen ratin sajen ngode anak dua lek beni alangan dule pokok pada noroknya reweleke paling nyaman Dina Sabtu apun lek demak se paling mapan Tua dina dua lek nyare selarang Bule klaben tiga Tojo pacingan Tur Sembadun. Terima kasih kepada Kilura Pancur Abimanyu pribadi, terima kasih Pak Kampung Tain. Saking Pancur matur nuwun di grup Cak Misnari Galing, Cak Marsuli Bu Mistar Galing, Kolil Tanjik Artowat Gedung Cak Rudi,